Charlie ning kan si kicok arni litum jerpo cengong pet si alang li ahem ambohaan ng palidon lo alang li nilitum Charlie rapet adhuta alang li mipik an ningching sampik alang li ta aning chaparong hekpik lalu nilitum lam ajat tami kecitan tami ningching sampik alang li pan asap wota ning koyawe nilitum along alang aporta ng chipidun pik tapen dirthe nahok le jui do dam besami alang li aning arong klang man sinang jui dun tum ke Charlie ke lagi dok muka higher secondary nilitum first year pen Charlie rapet second year alang li second year long penan manggelang di nak cekak dun tak solo teo so secet kedi ajak tangge ala akam kata tonti apor je tonti pen mana cetong nanti tunta dolan anda alang li Charlie rapet second year alang li second year long penan manggelang di nak cekak dun tak solo teo sedang itu nilitum bang kripo so secet kedi ajak tangge ala akam kata tonti apor je tonti pen mana cetong nanti tunta dolan alang li tomrong me dudun long ke dudun thak me senje phansi nilitum ta hirju me hang bidun lo kaduka we tamik kali setting lah sih aku banget kalitang pitom sing na alang li ningkani si chike muasai along kadu kawi ini don rap kethe keding la penten ajir pi je po kadu kawi stame kecho phateng pen nang sitong dong no nasi nili tum sitame kia po tum kecho phateng pen also kalitang pitom sing na alang li akajong chamrong me chamrong so dodun long ke media phan ajir pi je po napen api apu kadu awe tum stame herju me hang dun no lapen stame chamrong so dodun ba media phan ini cikimo kon long lo lamo bang ke la pulo alang li laso la bang so bi hek thiek kan sitame chingki me pe nilitum apia potum ke than ke mo malengta jata na helile lapen so that on edes tame aje jata churi puda chuche lapen dawai yachu nei puta o so ta chu la so pen pathe pading lo non the o hu bang si ku puson na pupai ke lang no pen ne la bang so bi the pen nang chi odun bu apo si alang li kechali yang deng sitame dak lang chitung LP school pen chenglok paklong kam Rojilia Klam ME High School Puhilo lapente nilitum apia poke bor idu na tengken Dokmuka Higher Secondary la second year Charlie Bom dengkri hini Charlie Bom apor hodang
Kosana ko pai kilang no pen ni pinya ni alang le me chamang so si dudun ang ko pai kilang no pen si ni po don rap kadu ka we tum pini siki mua sayang deng mingkan siki chok no si pini siki mo pon alang limen pen ani si kapathu piponji pusinili tum sik cedang pon la si rong kadu ka we don rap la penjir pijir po tum sitame labang solong nang citu do ni phansi nilitum chuneng ritulu Tom sing na lapen la bangso so pirthe lutik ke apinu apunu punon amumar punon api apu pen danglok ke cho ke jon ke ching hon ardi siwet lapen alang liakai lutik don ra penjir pijir po pen ke chibong ave ke ching chek ave papa ve pun ave pin pensi la bangso so la so pirthe pen chi onang la sinili tum don rap api apu apinu apunu jir pijir podo an pen bangso pirthe pen alang dam jui pusita me ha arnam akengri ani akengri alang lipan karjong kime ka harchi kime pen kipa dodon long ji panili tum don rap jir pujir pipen anta alang lipan hir jume hangsi padodon long pa mi pathak don long pa mi ji pan nili tum arnam long hir jume hang pilo hanchol